और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। Menta kalong kap ya ki nongri masi. Kibriu kiri masi tang ban yo dut banre daga jing kermen ba man laga por bakia kendu ya ka jing lene hakaliang ka pisa tengka kila bandi yaki masi jongki ban light naga jing storm ka jongki hanre menta baro kila kala khongpong Hindu jongkeri ki ong ba ka masi gede ka kemi jongi ki muslim ki penyap yaka ban ki bam ya kedo jongka nimla ban sya ya kane ini persya teng ya kane ke sorkar ka deban penpena ya ka masi kum ka merat ri kamut ka national animal namar kine ki jing kum ka jing penyap masi bat ka jing di masi ka don be ka jing ale ka ba ya hapdeng ki Hindu bat ki muslim ha ka leng kari India manusnem ha ka sngi id hangno haman la ki thliu jongkari India kimi ki jingal le hapdeng ki muslim bat ki Hindu tang namar ka do masi ki Hindu ki jukhang persya ya ki muslim ban bam do masi hanre ha kana kanti kala ja ka bapher ki muslim menta kila ujor sya ka sorkar kila dawa sya ka sorkar man penbena ya ka masi kum kamarat jongkari kamun ka national animal ngiti paro ya kane ba ka id ka de ka tamasa ka behet tam na ka benta ki muslim bat hakne ganti ki muslim kila kenya ya lade belenga oya kane namar ba hakne ganti ki muslim kila sangeno si sendon ban bam do masi bat kim shim lak kenya masi andre kila kenya ya lade kamut ka kurbani kim kurbani shu ya ka masi ki kurbani ya lade kila sange ban bam do masi aman laki caka jongkari India bat ke muslim hi kila shna ya ka video ban bu hati social media da ka bakentu ya ka sorkar ban penpena ya ka masi kum kamarat jongkari bat kan ba ki muslim kila sange ban bam do masi ki Hindu ki ya kendu ya ka jing ya ka bakrau don bathit ya ki masi jong ki Hindu hayo namar ki muslim ki de ki nong khayi ki nong thet masi ngal tip sha ya ka ne baro de ki muslim hi ki ba import export ya ki masi ha ki babun ki yo menta kane ka jing ka kham jia asam bat ha ki ki jela jongkari India ngitip ya kane baki Kristen ru ki bam do masi hanre kinam la ban bam pala ya ki muslim ngitip sha ya kane namar ba ki muslim ki bun bha bat ki bam bun ke do masi khamtam ha kasngi it menta baki la sangya lut ban bam do masi ki masi baki Hindu ki re kim mentoy shu kamut ki Hindu kim yo mentoy shu na gite ki masi anda ke masi kala temen bat kala yap yan shoot tip ya ka amla bandi ya ka kumta mentapat ki Kristen ngin ongim de ki muslim ngin bambe ya ka do masi hanre lada ka sorkar ka pediang ya ka jingtawa jong ka muslim ban penpena ya ka masi kum kamarat jong kari te yan khang persya sendon ya ka jing bam do masi haman lagi jela jong kari India tang hapo ka jela asam lane ki jela ki we baro ki jela ki bedon hapo kari India namar baro latip ya ka neman peniyap ya umrat re kamu national animal kalong kaba beain baro kitip ya kane unu ba peniyap ya umrat ri ula ban ngat nak patok hadu news nem bat rengkat wa ban siu ya kepisa laki pheu jar tengka kumta kumnu perkhat ko sorkar ka deban piliang ya kane ka jing dawa jong ki muslim ban penlong ya ka masi kum ka masiri kamut kan national animal